بسم الله الرحمن الرحيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Beş nerseni Allah Taala özü gana bilet degen. Başka hiç kim bilbeyt. Beş nerseni egerde bilemin degen adam ayta turgan bolsa, Kur'andın uşul işenimine karşı bolup kalat. Eger bilip turup uşunday kılsa anda adam kafir bolup kalat. Oşa kayıptı bilem degen uşunun dağı içine tiyişti. Beş nerse. Birincisi kaysıl? İnnallaha indahu ilmus sa'a. Çındığında Allah'nın gana aldığında kıyamattın kaçan bolorunun ilimi. Demek kıyamat kayım kaçan bolot? Kaçan kıyamat bolot bunu bir gana Allah Taala bilet. Hiç kim bunu bile albaydı. 2012 yıl ana mınday bolot, mınçançı yılı mınday bolot eken, hiç kim kıyamat kayım bolor gününü aldın ala başına kelmeyince hiç kim anı bile albaydı. Balkim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga da bunun ilimi verilgen emez. Peygamberimiz da bunun ilim bilgen emez. Kıyamat anık kaçan bolsun da Peygamberimiz da bilgen emez. Balkim kiçinekey jana çoğ dep ulamalar belgilerini bölüp ketet. Oşol belgilerini gana Peygamberimiz bayandap ketken. Aldın ala mınday bolot, kıyamat çakındaganda mınday bolot depçi. Ve yunazzilul gaytha. Jana oşondayla Allah Taala jağanды çüröt deydi. Demek kaysıl jerge kaçan kanday jağan jayt bunu dele Allah Taala gana bilet. Başka hiç kim bunu bilbeyt. Düşündükte momun adamdın işenimi oşonday da. İstikra dep koyot, izildi bar da. Misalı bir adam Bişkek şahrına gelip kaldı. Jağını keldi, Bişkekte bilbeyt. Anan Bişkekte jürüp, Bişkekte kimdir jaşayt eken dep izildi atat da. Uçuraştı, sizin ulutunuz kaysıl, Kırgızmın. Ekinci menen uçuraştı, Kırgızmın. Oşentip misalı mingdey adam menen uçuraşıp çıktı. Bişkektin har bir burçlarынан жаллан Kırgızlarga joluktu da. Anan al adam çeçim çıgar oda, Bişkekte jaşaganдар жаллан Kırgızlar dedi da. Bunu istikra dep koydu. İzildi arqılı çıkargan öküm da. İzildi arqılı çıkargan öküm, bul yaqinge payda berbeydi. Tolluk işenimdi malumatını çıkarbaydı da. İşenimdi emes da. İzil dedi. Tuğra anın izildesi boyunca жаллан Kırgızlar eken, Kırgızlar jaşayt eken. Birok çın-çınına kelgende misalı Bişkekte arganday ulutlar var. Tuğra? Türlü ulutlardan biri birikken şahar. Oşol siyaktı öyle. Misal izildi bar da. Kanday bolgonda bulut kaysıl jerge basa, kanday gelse jağan jayt. Oşol boyunca izildep turup aytışat da. Astronomikler oşon izildep, oşunda şunday bolot eken, jağan kütülöt depçi. Birok anık aytsa, bul adam balasını ege uşul ayatqa karşı çıkkan bolup kalat. Anık hiç kim ayta albayt, sözsüz jağan jayt depçi. Misalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kebir hadislerinde aytat, oğru juqpayt dedi. La adwa degende, oğru juğu жоқ degen. Oğru biröge juqpayt degen. Başka hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaysıl jerde egerde juğumdu oğru tarqap kete turgan bolsa, çuma oğru tarqap ketse, anda al jerdegiler başka jaka çıkpasın degen. Karantinin erecesi de. Densoluktu adam oğrutup koyaturan musahih mumarrizden aldına. Densoluktu adam oğrutup koyaturan adamdan aldına girbesin degen. Girse al oğrusu juğup kalat degendey, oğrusu ağı ötüp kalat degen manida Peygamberimiz toskonda. Natijada qanday kaldı? Kebir Peygamberimiz aytkan oğru juqpayt dep atat. Kebirinde Peygamberimiz aytып atat oğru jugat degendey mani bolup atat. Bunun manisi qanday dese, uşunu da ulamalar Taqi Usmani sap, uşunu dele buluttun misalı menen düşündürgen da. Misalı qapqara bulut bastırıp kelgen bolsa, egerde аны işenimdi türde kimde kim jağan jayt dey turgan bolsa, anda bul toora emes. Bulut öz aldınca jağan jağdыra albayt. Bulutta андай kudret yok. Bulut elemez bütkül dünyadagi nerselerde özünün zatında bir tasir bere turgan, özünün zatında bir kıymıl kıra turgan hiç kimde андай күч yok. Allah Taala kalasa gana bolat. Birok oşol bulut jağanды çürüşünün bir sebebi. Gelip kalsa jağan jağdırıp kalışı mümkün da ıhtimal. Oşonduktan etiyattanıp saparga çıga turgan bolsa, başka bolsa bulut kelatkanda etiyattık menen adam jol tutunsa bolat. Birok sözsüz oşol jağan jayt eken dep işenim menen ayta albayбыз. Jağan жаабайт eken dep da sözsüz ayt işenim menen ayta albayбыз da. Al Allah'ın kalosuna baylanıştı o nerse. Düşünüktü? Oşol siyaktı öyle misalı oğrunun juğusu dele da. Oğru bir adam oğrulu bolup jatabı. Demek bulut kelip kaldı degendeyle oğrunun
пайда болушунун бир себеби пайда болуп калды да. Ошондон этияттык кылып туруп эмне кылабыз? Ошол оорудан сактанабыз. Оорунун алдына кире бербейбиз. Өзүңүз ооруп калган болсоңуз, мындай масканы бетибизди тосуп кийип алабыз. Себеп пайда болду. Ушул аркылуу Алла Таала бир ооруну пайда кылып коюшу мүмкүн. А пайгамбарыбыздын ла адва дегени адамда да ширк ишеним бар эле. Кандай? Оору башка бир ооруну пайда кылат депчи. Пайгамбар ошон четке кагып атат. Жок, оору өз затында, өз алдынча бир ооруну пайда кыла албайт. Бул бир гана Алланын каалоосуна көз каранды. Алла кааласа гана болот. Оорунун себебинен эле оору пайда болуп кете бербейт деп пайгамбарыбыз буну ишенимди тууралаш үчүн айткан да. Түшүнүктүү болду? Кыскасы эмне экен? Аллах Таала Куранда айтат: "Ва юназзилул гайс", жанды дагы Алла Таала түшүрөт. Мунун илимине дагы жападан жалгыз Аллах Таала гана билет. "Ва я'ламу ма фил архам", жана ошондой эле эненин курсагында, жатында эмне нерсе бар экендигин да Алла гана билет. Мунун илими дагы Алланын гана алдында. Кээ бирлер айтат, узуга тартса болбойт депчи. Бала бойуна бүткөндө узуга тартып, ошол аркылуу көрсө болбойт. Алла Таала айтып атат, узу билбейт, башка эчтеке билбейт, Алла гана билет деп атат. Ал нерсе биле албайт дейт да. А балким бул аятка эгерде жакшылап көз сала турган болсок, ман фил архам деген эмес, ма фил архам деген. Жатында ким бар экендигини эмес, эмне нерсе бар экендигин Алла гана билет деген. Жатындагы нерсени Алла билет деген да. Кимсени, адамды деген эмес, нерсени деген сөздү иштеткен да. Мындайча айтканда, уламалар айтат, бул нерсе дегени ошол башында мисалы сүт жөнөкөй эле былжыраган суудай болот тура. Андан кийин мисалы этке айланып атат, чайналган, бир этке айланып атат. Анан кийин бир аз муштум болуп атат. Ошол учурдагы нерсе келечекте эмне болсун Алла гана билет деген сөз дейт да. Ошол жатындагы жаткан нерсени Алла гана билет. Ошол аркылуу бала төрөлөбү, ошол аркылуу кыз болобу, уул болобу, ал бактылуубу, ал бактысызбы, ошонун ичиндеги нерсени Алла гана билет экен да. Анын ажалы канчалык болот, анын рызкысы канчалык болот, ошо жатында турган нерсени Алла гана билет дейт. Кийин уже денеси толугу менен ачыкка чыгып калгандан кийин уулбу же кызбы узу аркылуу көрсө узу билиши мүмкүн. Мындайча айтканда, бул Кур'андын эч кандай бул жерде туура эмес маалымат айтылган. Кур'андан дагы цивилизация өнүгүп өтүп кеткен жери жок. Түшүнүктүү? Алла Таала ма деген, ман деген эмес. Ма дегени нерсе, ман деген бул кимсе деген, ким деген сөз да. Ким бар экендигини билет эмес, эмне нерсе бар экендигин Алла гана билет дейт. Түшүнүктүү? Ва ма тадри нафсун мада таксибу гада. Жана ошондой эле эч бир жан эртең эмне кылышын билбейт. Демек, иншаалласыз сүйлөгөн болбойт. Эгер Алла кааласа мындай кыламын дебесек, бул туура эмес болуп калат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам деле иншаалла дебестен мен эртең ушундай кыламын дей коюп, Аллах Таала тараптан вахий келбей калды да, аян жөнөтүлбөй калды. Пайгамбар жооп бериш керек эле, 3 суроо берилген эле. Ошондо иншаалласыз сүйлөп койгон үчүн пайгамбарыбызга да Алла Таала эскертме кылып туруп, жок, сен эгерде бирдеке кыла турган болсоң, эртең сөз эгер Алла кааласа гана деп туруп сүйлөгөн деп Алла тараптан эскертме түштү да. Ошондо демек эртеңки күнүңөрдө эмне кылат эч бир жан билбейт дейт. Ва ма тадри нафсун би айя ардин тамут, жана эч бир жан кайсыл жерде өлүшүнү дагы билбейт дейт. Демек 5 нерсенин илими бир гана Аллах Тааланын алдында. Кыямат качан болот? Жан качан кайсыл жерде жайт? Жана эртең эмне нерсени кылабыз? Жатында кандай нерсе бар экендиги, жана качан кандай ажал келип калат экендиги, бул бир гана Аллах Тааланын алдында экен. Эгерде ушулар туурасында кайыпты сүйлөй турган болсо, сен келечекте мындай болосуң, тигиндей болосуң десе, демек бул Кур'андын ишенимине каршы чыгып калган адам болуп калат.